Clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vekule tun truma chon ni zan in khe result trembul kan tran le anga tin football Thu Leng te po clear ngai thla khuna kan nei chhole don nia ni zana in khel munom taka English Premier League lama in khelom chuna Brighton le Bournemouth te in machana chakjok omlovin team pani te goal khat ve ve in pe in anin ne tok in khel munom taka hian Brighton lam hian go shot tum som pasari an neya Bournemouth hian go shot tum som pakhat nei ve bokin in khel pumpui thliara ero team pani te anin khel tok ang reng viova point khata anlung oi thiamero angai ta ane he in khel minute somthum pani na Bournemouth team tan Marcus Tavernier chon penalty train ma an hroina goal a khonga he goal ni an chakpui teu khop mai an goal ven himna an thoka chupo hlotling teu viavin minute som ko pakhat na ero an goal an veng him thluan thei talawa Constantala Sonin Brighton team tan an sipur ron su tin goal dang ero alubel zui talawa goal khat ve ve in pe hian an trin zui ta ane ti hian table tharbera Brighton ni point som thum nen som ni pani na anom zui se la Bournemouth team lampo point som ni pasari nen som panga na anom zui ve zel bok Italian Serie A lama Cesc Fabregas sa enkol mek komo lamin an che that an chun zoma mual nei tu Lazio chu si thum fa in an hne he in khelain in khel pumpui thlira komo lam an chung nung zo ka chakphu zok an chak kan ti theyang in khel boruak tang taka tlap lian te na an o mai Nikopas chuan komo tan goal ni a khonga ani ba ka Martin Baturina chon goal khat a khung ve bok ti hian komo lam hian har salutuk lovin point thum an hlo chuak table tharbera hian point som thum pasari nen parukna anom zui se la European competition khel an tumna konga malam an pan zel Lazio lam ero an game khel nung panga tumni an tlom na ni ta yin point som ni pariat nen pakwana anom thong in khel tour fixer lama lu chho vele ta ila zanina UEFA Champions League match day pasarina khel ani dona zandar quarter in khel clear tour omdon in darkwa hian kairat mola Belgian club rutso anleng lut don ane in khel poimo tak ani na chen te po om thei anga amai ro chu team pani te hi next round lu bei sei lem lo kan tiang kha an ni theya chu wang chuan in khel bo rok tang tak ani pialama hian ngai ven hlo lu tukero ani arinom lo dar som pakhat le minute som panga in khel pakhat clear tur om le dona bodo mola English Premier League club Manchester City chu anleng lu tang tun din muna bodo lam hian next round lu bei sei na chete anlan neya tun din muna point hum nei mekin playoff khel phak chin somni na team hi point lin an la phak lova tun game a hian an chak chon bei sei na chete anla nei do na an chak lo ero chuan next round lu an bei sei na atham ral to don anne City lam ero an che chelem lo khop mai point som pathum nen palina anom mek anni lam ero hlo thon tur om to lem lava next round lu chiang to anni wangin har salutuk lo kan ti pressure omlem lovin he game hi an khel theyang zanlai pel dar khan le chan ve Villarreal mola Ajax chu anleng lut do na Borussia Dortmund te in khel a hmunom hle turangai anne tundin hmuna Tottenham Hotspur le Borussia Dortmund te hen point som pakhat ve ve nei hin table hian som na le som pakhat na anom meka achak zok zok hi direct last 16 qualify thei turin tin mun thataka anom thei don ane achak lo zo kero playoff position a anom zel don thonga andin monero athalo deu don tinani chu in khel poimo leang hengbak en Olympiacos le Leverkusen te anin machon don boka tundin mona Olympiacos si somni pakwana ommekin playoff khel phak andu chan tun game hi chak apoimo dona an machon tur Leverkusen lam hi tundin mona table hian playoff khel phak chin somni na anla ve mek boka an chak lowe ro chan an din mun ache hle thungang game poimo tak an khel don tinani chu Sporting Lisbon mola Paris Saint-Germain anleng lut don boka Sporting hi playoff khel phak chin som palina o mekin point som an nei mek an chak lo chan tin mun thalo taka an ding ve thei don boka game poimo tak an machon don ane
hei in la champin lai Paris Saint-Germain ero an che chelova table pathumna omekin a chebera playoff an khel phak don ti a chiang to tu game a hian an chakani ero chuan playoff po khel ngai lovin last 16 hi direct in an lut mai thei to tura ngai ane Inter Milan le Arsenal te in machon a hmunom hle tura ngai ani boka tun din muna Arsenal hi table achung bera omekin last 16 hi direct in unqualified to ti achianga Inter Milan ero din mun thalo taka an la mek point som patni nen parukna anom meka an game khel nong patnia an tlom nge ya chuwang chon tun game hi an tan apoi mo hleang Arsenal team ero an din muna thadeu tura ngai ane Copenhagen le Napoli te anin machon don boka in khel poi mo tak anni po hian an khel don ane in khel ngai ven lober tur zinga me Real Madrid le Monaco te po anin machon don bok team patni te tun din muna Real Madrid hi pasarina anom meka direct ala 16 lut lo thut thei din muna anding mek chuti rules and playoff ero an khel nge arinom thunga an din mun hi a chelu tuk lo tin ani chu Monaco lam ero an din mun a thalu tuk lova point ko nen som pa ko na omekin playoff khel phak lo thut thei din muna an lading ve mek ane tung game an chakani ero chuan a chebera playoff an khel don ti a chiang ve bokang in khel poimo tak ani don tin ani chu i UEFA Champions League match day pasarina ani towa match day pariat na thleng om do na chu 100 delta ila zanin game khel tori apoimo hle don ane Inkerzan le fixer lam kal san taila football thulenga lut chho donang o tun trum chu Enzo Maresca chungchang Glenn Johnson athu soi hi intar lang don ta ila Glenn Johnson chuan tun din hmuna mitam takin Enzo Fernandez khan a hna thok tha tok lo tin an soya adik tok lo anne na thok tha emema trophy hun rai lo te chungin pahni ro pui tak a choi pui thei anne chuti rual chuan Chelsea lamin an ban chan bera ke in ka ngai cho Chelsea team hian English Premier League choi an duwa chumi chu kumina anti thei don lova chu wanga lung oi lovina ban ta mai chu an ni in ka hria Enzo hi chuan a hna hrim hi chu a thok tha hle hin ka hria ti in Glenn Johnson chuan a soya club tha tak po a in kol zui le mai tura ka ngai ti in a soi zui hi bok Manchester United point ni jang khan thu thar an nei ya Ruben Neves mana chon Euro mak da doi somni pathum cho an the chhuwa tak thu puan ania hei hi pa ngai takin indorna an kalpui masak ber ni in an soi hemi chungchang hi team tok chon atar langa Michael Carrick United a in kol nowa player alak masak ber tur ani arinom chho tran ta hle news trend khat ero chuan United hian season kalmek dai chau Al Hilal tima contract nei to mana Euro mak ta doi somni pathum the chu hi chu anin huam do no ni te point an soya team tokin atarlan dana ero pa ngai takin United team hian andor ta a ang hle Lionel Messi point thu thar aron neya Europa kir atum to lonin football insider chuan atar lang tun hnaya Lionel Messi Europa kir atum ni te point soi atam khop maya hemi chungchanga Messi an kom na Football Insider hian atarlan dan chuan Messi hian Major League Soccer ahun man top atum ni hin alanga Europa kirtumna anei tolo thule akira ni pohin football a khel acho san nuwa ani tur thu asoi ni hin antar lang hetiang ani taka chuan Europe lama Messi in khel kan mu arinom tolo hle Kylian Mbappe point ni jang khan thu thar aron neya Mbappe chuan Alonso nen aninkar athalo angle acho chana mi te ten an soi chu thudik tok lo ani thu asoi Mbappe chuan tun din mona hi mitam takin Alonso cho chana player te min puwa media ten an soyang hi fans te point an oi vele mai ani chuwang chuan Levante kan machon rum point fans ten min lom lova min bu khum ani na taka chuan kan no pan lai point media te thu soi ha kan oi victory na ma se taka han chan ve ta ka chuan hei hi thil dik lo ani Alonso ne kan inkar hi a chemi lova coach ro pui tak ani athutluk na semero kanza saka media te thu soi zong hi oi tur ani lem love ti hian Mbappe chuan asai Manchester City lam point ni jang khan thu thar an neya channel trend khaten gei an seng nu to tia ma an lo soi ero
thu dik tok lo ani ya ni jang khan pa ngai takin City hian an seng lu thu chu an puang ta chau ani English defender ma gai mana hian City hian paumilen somni chau an se nga kumsang ni somthum pakhat June tha thleng dai contract an je pui thu puangin jersey number som panga a hak tur thu an ti chiang boka kar khata euro noi thum a hlo tur thu an ti chiang bok hei hi Crystal Palace a hlo le druk velin asang hok don ani kan hria tangin mak gai hi nipui transfer kongka ain hon lai khan Liverpool team in an seng lut man teu khop maya Fabrizio Romano phaichon here we go ati man ani kha mase paper tok vela anin berem man talova Liverpool team azom lo tun transfer hin Liverpool azom le mai tura ngai nima se City lam hian an seng lu khal ta mak ani Globe Soccer award a comeback of the year choi moina dong tu Paul Pogba po a comeback tak thailo ni yin alanga UEFA Champions League Real Madrid an machon tura liam wangin ain lan lo tur thu an ti chiang le ta French midfielder hi Adam dek chon ain liam chho reng maya tungkar nei hola UEFA Champions League ka Real Madrid nen anin machon huna po liam engemaw neu anei wangin Monaco lam chon an squad an ziak lu tel talo ane Pogba nge in liam hi chu ain me ve angreng khop mai Lisandro Martinez point thu thar aron neya Michael Carrick chu aron fak le Martinez suan thil ahar sa emma a training kalpui dan po a hau tak le a mai ro chu ani hian ril put mang ro pui tak aneya hetlapa hian trophy thanem tak lo choi to win chu chon ama hian chona lian tak anei pha ane hetlap legend ro pui tak aniya City laka kan game po entaila tun ma zong a in game khel anuam emma Michael Carrick hian thil ro pui tak ati chaudon nia ke chuan ka ngai ane ani hian hetlap a hra chiang tia alo soikha adik emma aril ruput mangpo adik le ti hian Lisandro Martinez suan asoi African Cup of Nations Mizo taka champion team Senegal team en kolmek tu thieu po an shrem tur thuni jang khan an ti chiang ta pape theu hi African Cup of Nations lama thu nei tu CAF lam chon an suspend thu an puanga FIFA lam hian achung thu an ngai to tur thu an ti chiang ve bok FIFA president Gianni Infantino phai chuan khatiang thil kha pum thei anilova amuna kaum nge ya finfian a thatak ka nei ani ti hian Gianni Infantino point asoi pape thieu hian nataka shrem ato nge arinom khain khela han kan thria tangin minute som ko palina Morocco lamin penalty an hlo chuaka pape thieu hian a player te chu tanela lut vek turin atiani kha game po hun rei tak ti khailak ani pha hiala hemi wang hian CF lam chuan pape thieu hi an shrem ta FIFA lamin achung thu an ngai to tur thu an ti chiang ve bok malam hun chu aheng lo veu turangai ane Wayne Rooney poin Michael Carrick chu aron fak khop maya BBC Sport lama studio a antrong na Wayne Rooney chuan khain khel kha amuna ka en lova amuna omve kha ka chak hle khati hun la khan pandit na ka tho ange hin kan tha tho na muna ka uma chuti Royal Stadium chunga borok omdan turang kha chu kalotem ve thein ka hria anuam emma United team Sir Alex Ferguson an ain kol hun la yang kha anile maya ke chon ka ngai ani khatiang borok kha United tran tu tele player te hian antem lo na arei ta khop maya election achua san nuwa khadiang game ro pui ha kan mu le voi khat na ani Michael Carrick hi kaza emma thil ro pui takpo ati chhole ngei tora ka ngai thi hin Wayne Rooney chuan asoi Sadio Mane po mediaten an zone chu aron chang vele ta an champion nuwa mediate chuan I player pui te tanela an lut veka khati lai khan engwanga ko chuak nge ini tin an zot Sadio Mane chuan referee te hian thutluk na diklo takpo an siam thaya chu atuar tu kan ni changpo om thin ane amai ro chu khovela mitam takin kha in khel kha an thlera footballing khel munom tak mu andu ane chutiang chu chop chua kan duwa chuti lai khatianga lo ti tau chua dei kha amoi lo ema fans tenam andu ber chu in khel munom tak clear ania chumi ti thei tur chang ka player puita ka kau chuak mai ani ti hin Sadio Mane chuan asoi
hei mai bak en Sadio Mane chon soizui zelin trophy hi thanem tak kalo choi towa Premier League a po hlotlin na kalo chang nual to ma se tun din hmuna chuan ramtan trophy choi hi anuam bera kanga ya tun kathil ton mek po hi anuam hle kan ram team afcon a tumhni champion no moi ka choi pui thei hi kalom hle ya ka hun top to lama hetiang katile thei hi kalom hle bok chu mai ba ka teammate Cristiano Ronaldo point lompui na min ron thona kanin khel kha ain thu min hril bok achunga point kalom hle ni tin Mane chuan asoi Chelsea lam point ni jang khan thu thar anron nei vele ta Feyenoord a train Algerian forward Anis Haji Musa chu andor mek thu puang hin amadu tu Marcel le Benfica te chu makhal ngei antuma an makhal thei ngei anin rin thu po an soi to Musa hi tun din mona Feyenoord team tana player poimo berte zingami aniya Algerian national team tan po mitrangkai tak ani chho mek afcon apo ache tha chho khop maya hemi wang hian Chelsea mit atlung hle ni turangai ane court of sightin atarlanda nin Manchester United poien Napoli le Atletico Madrid te chu makhalin Joe Gomez chu senglu antumti anpuang vele ta Casemiro mun ruak lo khat thei tu turatana an o ber hi amana po sum the chonwal antum ni hin an soi of samhian ani hi chotir an phalangem tero zona lian tak ani ya United heroin andu ngei thu an soi to team tokin atarlanda nin Chelsea point an midfielder Enzo Fernandez chu aman phu to ka leingam anom chuan chotir mai an poiti lonin an soi vele tatlat maya tundin huna Enzo Fernandez si Real Madrid chon senglu andu thu an ti chiang to aman atan hian Chelsea han pau million za somnga velan phut ni hin an soya Real Madrid hian the chu anin huam chuan nipui transfer kongka loin hong tura an senglu thei mai rinom Super Mario Balotelli point club thar anei vele ta nisan lama khan UAE second division club Al-Ettifaq chuan an senglu tak thu an puanga season khaddai contract an zia pui thu puangin ache thadda na zering contract hi po sei thei ani don ni hin an soi Mario Balotelli hi kan hriatang khanin han ti thadu se chun sang tak kheng thei din hmuna adinga ma se ati thadu lo hle ani Samuel Eto'o meu poin ti thadu se chuan khovel hian engtika po a hrerengang tin alo sei towa ma se ni pui hi chu ati thadu lo ema niamlam apan zel chu ni hi amai ro chu Al-Ettifaq team tan ache thaviau tura ngayang o Jürgen Klopp poin Real Madrid ne na tu hnai thuk taka seizom anni chungchanga an zona chu achanga Klopp chuan rumor san tiang chi te online kaltlangin kalo move towa Klopp an Real Madrid a in kol don ti hin an soi ani na taka chuan he tiang chungchang hi ke chon ka ngai to lem lawa media te chovel mai nia ke chon ka ngai ani tun din hmuna chon na thatak ka thok me ka nuam po ka ti hle ani Red Bull lam hian in hlau thon tur an nei lawa a chan chu helai hmuna hen kala umri don ani coaching te chu kala lu chille mai theya ma se tun din hmuna ero ani lawang Red Bull a hen na thatak ka thok me ka ni ti hin Jürgen Klopp chuan asoi Arsenal team tana loin lan to pandit na thok mek Emmanuel Petit po angeyom khop maya Luis Enrique chon United team a in kol arin lo thu asoi Emmanuel Petit chon thil oyom lo tak tu hnaya aleng chiama chu season thara United team hi Luis Enrique a in kol don ti hi ani hei hi athleng ngai don nawa achan chu Luis Enrique hi mimol ani lo ani rel ruput mang fel file thatak ani ya United team tal boy tak en kola amalam hun ti chithi adu don lo ti khachiang ti hin Emmanuel Petit chon asoi City team player tuna Inter Milan tana lo na khel mek Manuel Akanji point to thar aneya UEFA Champions League an machantur Arsenal chu mudan ron sei vele ta yin Arsenal team chu mitam takin kumin season kalmeka team thaber anni tima se a thaber anni love achan chu ton din muna Bayern Munich team thatak anniya anni ai chon City po an thazokin ka hria team nget pa ngai tak chu anniya ma se Bayern Munich te phei chuan te khin chi anni love kan in machon tura po hlau thon na kan nei lova Arsenal laka point thum kan hlo chuak nge yang ti hin akan ji chuan asoi
Barcelona lampoin Hansi Flick thlak tu tur an zong chho tran niin an sei vele tatlat maya chumi tan chuan Mikel Arteta chu an ober niin an sei vele tatlat mai hemi chungchang hin ni jang han Spanish media te chuan an tar langa Arsenal team contract nei tam to lo tak Mikel Arteta hi Barcelona hian anot le tinani chu Mikel Arteta baka hian Luis Enrique po an hel tran niin an soya Hansi Flick hian tun din hmuna kumsang ni somni pasari thleng dai contract ala neya season kalmek atop huna po chuak thu theidin huna ading ni hin an soi chumi mun ruak lo khatu turatan chuan Mikel Arteta lamhi an hoita ni turangai ane City team tana loin lanto football pandit na atho no tong du ve tak Mika Richard point thu thar aron neya tundin huna Arsenal team chon thutluk na an siam sual fo thu asoi Mika Richard chuan han enta ila Arsenal team ina anti swalian tak chu khelse mai Victor Gyökeres an ring tlat hi ane Gyökeres en ana athok thatok lova striker thapo ani love Gabriel Jesus itun din mona chon ani ain athazo ka experience ton riat po ani thazo Arsenal team hian Gabriel Jesus hi yai lovin chorzok se point humpo anlo chu tampha zokin karing ti hin Mika Richard chuan asoi Crystal Palace lampoin Thu Leng No hriatur an nei le ta nizan lama khan an player poimo mateta chu shal an phal thu an puang le ta Crystal Palace lam hian an player nei thate an chuatir ta sap maya tundin hmona mateta mana pohin pau million somthum panga an phut thu so hin hetiang za ta leingam te chon an lei thei tur thu an ti chiang ta tundin hmona mateta hi Juventus in singnu andu thu anlo soi towa an chuatir mai te po rinom Crystal Palace and player ero an cher chuak thathin khop maya eberechi Asian Arsenal azom towa Gaian City zom to bokin Olise chon Bayern Munich azom to bok hemi wang eroin Oliver Glasner ero alom lova he team hi season kalmek atopuna achua santur thu ati chiang to ane Xabi Alonso point thu thar aron neya atlap thar tur chu United emo Liverpool anni tur thu puan ani vele tatlat mai kan hriatangin Alonso hian Real Madrid a registry anei chelem lova chak result kha 70.59% ve lai anei thaya a chelo hle hemi wang hindu tu ala nei thakop maya tundin hmuna po United le Liverpool ten anla hel ta tho tinani chu Liverpool am point yen de Monday chu sengnu antum thu puan ani ya indoor na po akal tluang ni ni sang khan an soi demon mana hen sumpo the chonol antuma an sengnu theirin na alian chhotran ta ane Manchester United lampoin an coach Michael Carrick chu angeta roi antum ni in soi aum vele tatlat maya record anei that chau viau chuan coach thar pa ngai tak milaklu tum lovin club ho tu ten angeta sengnu antum don ni in an soi Carrick hi ngetin United team hian roi se kan du hlomem le English media ten antarlan danin Sandro Tonali chu Chelsea lamchon sengnu antum ni hin alanga Tonali sengnu tur hian amana po sum the chuanwal antum ni hin an soi tundin muna English media ten antarlan dan chon Chelsea hian Italian midfielder Tonali mana hian pau million somruka tanga somsari vel chu the chu anin huam ni hin an soi ole hati chin hatun tumatan neri mai se clear tu te channel min ngai lut sak thina in chunga lom thuga sei tak meu ni like share le subscribe ma tamin han la pui le ula thungai nam tak te nen kanin mu chho le zen don nia